Kum shibenta ka jing rakhe, ya ka United Nations Day, ka bansalong ha ka arpsaw tarik urisaw arajar arpuway, ka baha pa kasngi ublay, ka office jong ka District Legal Services Authority, Southwest Kasils District, hapo ka National Legal Services Authority, harangkat ka jing trilang, barka office u District Sports Officer, barka Maukarwat District Cycling Association, Southwest Kasils District, ha kasngi thoding, kila penlong ya ka Legal Awareness Program, Kom Cycle Rally, kawalas dang na Palau jong ka office District and Session Court. Ti nakaliang jong ka office jong District Sports Officer, wala sui lah maya mla bandon lang ni ka for mantan ka daw mamlakian. Ndai pau di dokumen aku ba ngayo ban ya don mentalang ban nagbenta ka ni ka awareness program Kom Cycle Rally hakaba ninyo ban belong nak benta ban ai taka jing pensai pada bati kam jong ka ai kiba kani ka District Legal Service Authority hapon district kumno ka trekam bat kumno ka syakri nak benta ipai ba jong borok we ka district ti nakaliang jong ang susngo ban pau ban hakani ka por menta ba kalong ka bodan kam sisa sika de nak benta jongi iwe ni ko nak benta nakaliang jong simet mat kajun nak benta jong kibarok betul hani bangin tip ya kiai kita ki benta kiai kita ki kam kiai kita ki jing syakri kiba ka District Legal Service Authority kadon ban syakri nak benta jongi iwe manam taki pajba jongka district ki Borokoi. Kalau bokong san yang ni bangin tip. Tingin ai ba kani ka cycle rally, kani ka awareness ka ba ni penlong hak ni ka por mentah ni ka step mentah. Kanlong ka jing mentoy nak mentah jongi iwe bat kum juru. Hak bang nyok ban sam yaki pamphlet sa keleng jaka ke bang saya ya kani ka route jong kani ka cycle rally. Ai babara uru kinyo ya ka jing mentoy ya kinyo ka jing skautu ya ka jing syai kumno ru ba kinyo ya ka jing syakri lingba jong kani ka District Legal Awareness program lagi ta jong bat ru jong kani ka office ka ba punya ka ba syakri nak menta jong pajba bude bertikam ai hapo jong kani ka district jongi Kalenti berkelapende banyai, harangkat ka jingsam miki kodleng kedop, syakipait ba anong syaснong kalong. Nadu na Palau jong ka office District and Session Court, Port Umneu, Snowmountain, Senrang, Maurin, Nonglang, Molangwir, Mokorwat, Batpenkut Biang, Hakajaka bagi sedang, Hakabaya Kalama jong ka jing sedang, Lakawe dakakong Nosmi Hasya, Panelona District Legal Services Authority Southwest Kasils District. Dengan aku teru iwe cyclist kiba kinongnya sakil lawan mentak ski kiba na adu ngai iba kidon ki kena teru lawan hangi kapua dengan iru kidon ki hap ki baret kiba cinta but kabakam stnak kalong ba na preng jongis ki cyclist kidon ru ki cyclist ki bawan kiba de ki taki PWD dan ki people with disability taki break kiba dan hagi gunakan khadmat tinggi pedang brobe pi iwe hagi kapua nomor bala dam dena ka jingwan chimata jupi kene ka rally kamlong ka bajok te sahak bede bat ka ande kumsilisha nongkendong te dibun bangim tbi te hre ni smo sarong aku kalian kumngi cyclist nama mementak ski long kumbangi ni don betah ka ba ni pensai hakipat ba sipang kata ka an lengba ka jing sam pamphlet ke jongi mentan marba mentah ini ya rally in sam atat ki pamphlet haki sinong te tangkata hinga nong pen keren jrom te mentangan su bataino ya ka root mo bagi dibaniat ka lenti ko dibaniat te ngin yami binang ne ngin yat batu ka lat mountain ngin kiu so mountain bede ngin yat ke lenti senrang morin apa yang tu hal jan senrang morin ngin ya saya tu bernia dan ka grup foto mo ngin sendur tu Untuk pada dunia yat syah domba syah nan batai nonglang indorong nonglang yat terus nonglang poi hamarat bol nonglang son pai yang sorok ba ngin sanoi sembolongwer poi ha
atau ka sai snap ngini arung snong mangwer seliang kadiam ngini snong mangwer hakoi biang hasurok ba natu ngin sa wan biang hadu blok bat sa seba bat in sa wan biang ni Laban kedau bakane ka program kalong ru kum sibenta ka jing rakhe ya ka Pan India Legal Awareness and Outreach Campaign kabalas dang na duka artrik urisau arajar arpuwe hakane ka sngi layo ru ka jing kren kot na ka nosmi hasya kabala batai kendiat alor ka jing temu man pelongai kene ka program Sobat ai ngồi play bola ai ni kana ka bakoi bakia bingin ala banwan chakani program bat ru bola ai lat kum ni ka simbenang ru kadang internet pangin pendat kan ka rally ke jongi ti kani ka nga soban pediang sopai pi baro na kalian jangka office jangka district legal service authority bagi peloi ni ka legal awareness program ha ka jinga trilang bat ka office jangka district sports officer bat ru ka district Maukerwat district cycling association ha ka ba ngapnya sobha ya kidan ki staff jangka office jangka district sports officer ru ngasno ban pediang sobha ki bro angut ki berayawan rengkat nakani kapur bat ngapnya sobha ya ki dekat jangka Maukerwat district cycling association ru kumju bakat ni pila ya boy bat kalong ke ek basutanat bat was musnga nyanyi ya kajing dong dekat ke jongpi bat kajing keluar ke jongpi ban nyetri lang bat ni bat bang ba pinya shimenta ha kali ka program ke jongi ke bamenta kasni ti kani ka program kalong shibenta ban rakhe ya ka United Nations Day kani ka United Nations Day kalong ke ek ka ba lapan long na ka benta ban kenmau ya kajing yate hapdeng ki san huwei teliki ri jong ka perthei ha kajing yate ba kimdan kata kajing sup shong sngan ha pedeng jongki bat ba kinumdan kinu ki jing yakan at ha pedeng jongki bat yakani la penpau hadien ka thma ba ka ba bat ka team jong news nam ahja aphuai ka long ka recovering better for an equitable and sustainable world. Kata ka team jong uniu ahjar aphuai. But kumbangi i how new ahjar aphuai kat bangi dang dan kata ka proses ban heal na uniu COVID-19 ani coronavirus. Di ka United Nations ru ka focus kata ba kumno banyarap yaki beriau bakin la ban recover better. Lani bakin la ban koit kampha lani ban dan ban buru ek taka jing ha ka jing mu jong perkhat jing ki berio ba kumno bakin la ban yo ek taka jing kot ka bakham ha baru ban preserve ya kamariang bat ban yo ya kataka perthai ka bangila ban shong ngila ban sa baru bangin buram ya ka environment bangin yo ya kataka environment ka bakot ka bakhya